INP Mizo channel clear tu te in zain chibai le vek ule tun tum chu kan lam chia le ret tak Myanmar lam chan chin kan lu chil le lokanga atop thlengin kan news update hi min lo thlir sak le hlom don nia Myanmar Sipai terrorist te nun ron na chu kal tluang ri hle Sipaiin region kani township chunga Sipaiin khokianga Sipai terrorist te chuan civil mi ral tlan mi enge mozat an thata an ming chia hliak hunan an mi tha te ruang chu an ma ni ngei nan phum ni in a hmuna om te chuan an soya an phor chhuah lai vel video po khitit media hne na thonin khitit media chuan mi puite hmu thei turin a chhuah sakani nimin pia July ni somni le pasari ni khan khomi te chuan mi an tha tak te ruang an zonga an zon na lama mi paruang pali an phora hei hi mun khata an phu mani thinga an khai hlum tak kumsom ruk mi ruang an hmu boka an ruang om dan enin an hnung khira na satakin an soi sange nia an ngai thu an soya mitam jok chu silaya an ka hlumani mun khata ruang li vel zel da khomin chutiang chuan mun li la ya ruang an phum na nu ma om ti an soya an la phor ri lo mun dang hi boman kama wangin man mo taka hanti mai rem chang lo ni in an soi hetianga an tha tak te hi tu te ngen ni ti an la hriat chian mai thailo thuan soi bok mani lam khan kan ni le Minkin vela hian Sipaiin lo sang hle to a yin chi village trak huam chunga chaupo mi som panga lai an lo that to ni Sipaiin region huam chunga boina akal tluang zela pan set juabula PDF tele Sipai terrorist te July ni somni le pasari chomadar som pakhat vel khan anin kap na sali hleya Sipai council lam hi helicopterin an man ruwa tura ron chop sak hial ni in an soi nimin pia lama Sipai le PDF in dauna Yaw district huam chunga student union member pathumin ramtan nun na an hlan ti Yaw student union chuan an soyani Sipaiin region tho khin u township huam chunga kungchi khomi kumsomli le pariat vel umin mo an ti chu July ni somni le pariat nizan khan tu ti hriat lovinan that ni in RFA chuan a soi boka umin mo hi an khopon lama chema be na nu ma nen silaya ka na nen aruang hi nizan khan an char nia soyani ani po hi Sipai ne na inzom an khuwa piuso tripol hruai tu nia ngai ania eiwanga tha tok hi an erin om hle July ni somni le parukpo khan chin state hakha township chunga sur kholama mi Catholic father po Sipai lam ne na in nim nai Sipai ne na aru ka thil om dan soi thin nia an rina wangin hakha PDF ten manin thilom dan an zot fia mek nia soyani bok July ni somni le pariat nimin tu dar sari vel khan Makui region kan ko le trilin in kar kong puidunga Sipai motor enge mozat chu Yaw PDF ten bominan lo beya Sipai terrorist lam mi somni an thia hliam tur enge mozat an bok ni in Yaw PDF te chuan an soi Yaw PDF te le min.pdf PDF te hian nimin pia lam khan tho ho dan tur rawan lo rel to a an ro rel bo zuin min.lam be pui thak tura Sipai council motor local te chu Yaw PDF ten kong laka an lo lam bunani PDF le Sipai council dauna kan soya kan lo be sei pui ber chu China pipeline ti chiat sakhania tun thleng hi chuan an la ti chelo chu ni hi ma se July ni somni le pasari zandariat vel khan Thailand lamakal gas pipeline chu an ti cheta ngei maya hei hian boina tipun lonin ra tha achu abe si om hle mai Mon state ta thong township huam chunga wensing khwale sakanchi kho inkara Sipai council in Thailand lama gas ava pek na pipeline chu Mon state lama PDF ten an hal cheta nge nge ni achiat dan chan chin kim chang hi hriat chian ala ni ri lo he gas pipeline hi yadana gas project atanga lak lu ni in Myanmar ram le Thailand ram ten an mang tangkai hleya heta tang hian Myanmar natural gas hi mantlom te in Thailand sarkar in lak lu thayawangin Thailand hian military council sarkar hi abe chengam lo hrim hrimani
the yadana gas field hi offshore gas field ni in Myanmar ram huam chung Andaman Sea tui hnuai atanga hip chua ania Myanmar ram khomwal ne na nai per lai hi kilometer somruk vel ani he gas field hi Sipai Council Sarkarin Thailand Sarkar ne na tanga suman lak lu na ber pakhat ani vea Myanmar ram mon state atangin Thailand thlengin gas pipeline diameter lian vak lova thlun zomani Yadana gas project atangin kol phetha siam chuak theiturin Thailand Sarkar hian aram mamo za pariat vel electric power asiam chuak thei pha vea tangkai em ani chotiang bokin yankong khopui electric power mamo zat ve vel pe chuak theiturin Yadana gas project atanga natural gas hi Myanmar thermal electric plant hian asiam chuak boka chuwangin gas pipeline chia hian ram ni sumdon na chu ati bala ve hle ang ti hi a riat theya relo teya China gas pipeline po hi hal che thoi se aduam ngot mai Sipaiin region Minkin township lama nimin July ni somni le pariat khan Minkin PDF somnga zet mai Sipai taktik hret hiam lovin man an nile ta ni in BBC chona soya apoi tak zetani an soidan chuan Sipai Council lampo nilo anin kara inrem na palai na thok tu te emo inrem na zong ang taka soi ania chutia in biak rem na nei tur na chu ral thuam keng lovin an kalmaya Minkin PDF mi somnga le pasari Sipaiin an manani dalan anti te ho nu ma anile inarin omhle nimin pia khan Minkin lama hian tumni zetanin kapa Minkin PDF lam chana thazok leya Sipai terrorist chu an zim tot ne hleni te chuan Sipai lam chuan ral thuam da ila in biang u antia chu oyin an thuam engma king lovin an kalni om takania anom dan ring hlel mi som pani vel chu an tlan chuak manani ome hengan man te hi engtin ngen ti engma riat chian a om tari lova an ngai tu om view don ne na lang KNDF Kareni National Defense Force lampo anin throsan na sakhop mai nimin July ni somni le pariat khan an Sipai training nei lai thalak kemazong social media lama anda Sipai Council terrorist an mang vek thlenga do turin Kareni thalai rol te hi kanin peya atul chuan kan nun na hial hlan kan huamani anti KNDF Kareni National Defense Force te hi Karen state huam chunga PDF Sipai pol rang infin khominan dinania tanan lana sahle ani Yaw region pating khopuya lei tharan siamek nabula police kema July ni somni le pakua tukin khan boma puak na saboka thil hliam hi an omnual rinania thula chiang takero an soi hlei theri lova he thil thleng hi an mani ti ani thu pating PDF chuan an soi nimin tu July ni somni le pariat Zingdar Thumvel Khan Makui region Thilin district huam chunga Longbu khua tuti hriat lo ten nu fa an lo thata an that mai ni lovin an ruang te po mi nan zon mu thei lok lo nan thingrema an lo da ani oma an tha tak nu hi Longbu khua General Administrative Department lama thok ni in an soya arab kha khop mai tuna hian furwa sur tamlu tu ka wangin moon kayin le Rakhine state tanin tari paku le Irrawaddy region huam chunga mun then khata tuelian ve me ka mihring chen na tam tak tuina chimpil deuh nual mai to a emergency thilin mun him lama anin thiar na sa hle ani chaimaro township huam chunga thingtlang khothum li lai chu tuina chimpil zotiti nia soyani a mon state chung township rang hian Zolkar khatvel fur tuilian an tuar to ani hetiang thauhian kayin state lampo hian Zolkar khatlai tuilian an tuar ve tabok cha en sei chi khopui huam chunga ringot po hian tuin an ina chim pilawanga mun tanga in son ta hi chung ko zale somli chuanga tangin mi zaruk lai an om to a heng kan soitak state le region te tan hian tun nu ni khata chuan ro an dong klem tran to ngei na be sei oma ma se fur hun ani miau maya abikin lui kama om khuwa te phei chu englai po an fim khur renga nga yang covid nen ram buai nen tuilian nen an buai na sa em mai ni
Myanmar ma hian ral thuam keng nam sipai le pol engemaw a chuak teuh to a chung zinga pol piang hnung ber chu PDF anti tak hinia mipui veng him turadin an ni miaw awangin mipui thlop na pon dong thahle ni na lang mani July ni saria CNN News ezen pakhat Chin National Front te omna Victoria Kem avatlo tum khan CNF noya ringot po PDF training chuak sangli layan to angin report adong khania Myanmaram chung muntina PDF training an chua thu hi akhatok hian soitur renga Sipaiin an lo man hi akara lo ve bok tak ma se PDF training chuak ral thuam tha a phot chuan indong man reng hi an tam to viawinarin KIA lampoin kata kolin thi chain le mun danga PDF te ne na tang kopin sipai an kap photo a PDF le nam sipai te inkara inrem lo na chi tu tumin Sipai Council lampo hi an man hle bokani People's Federal Army hi allowing chuak rupang ti hi Sipai lam chuan an hlau ta hle National Unity Government noya PDF te danglam na chu silai le ral thuam chelek lam anti ma hovin Sipai rilru Sipai nunchan ethics lam an kalpui ma support hi ni indona an machon huna an chet dan tur Sipai an man tak te chunga rilru an put dan tur le civil mi te an treat dan tur chenin NUG chuan in kai hroina asiam to a andau ten ral thuam hlipa anin surrender ta ni poin Geneva Convention zomin an mi hring pui an ni na thatakin an treat turani ti khania Dr. Sasa chuan nakin reilo te ya Myanmar khopui lam an lu chil thuai don ni na soita Ethnic Army CRPH NUG Acting President Manwen Khaintan tenen an soi ho huna le Federal Union Army te official apuana ni vele Myanmar khopui poimo deuh Mandalay Yangon le capital Naypyidaw lama te Federal Army kan ron lut drup to dona Federal Union Army a hian KNU DKPA RCSS KIA Zomi Army te an thok hova Manwen Khaintan a thupek hun chau ngakin anin pei thap to ani ati CRPH te ne in betur Ethnic Army sang te chu heng te an lania KNU an ni hian Sipai sanga atang sang rukvel an neya Chin National Front CNF kanti mai an ni hian Sipai sang thumatanga sanga borvel an neya All Burma Student Democratic Front Sipai sang khatvel Karen National Liberation Army Peace Council an ni hian Sipai sanga tanga sing khatvel Pau National Liberation Organization Sipai sang khat le zanga vel nei Arakan Liberation Party ALA Sipai zavel nei Restoration Council of Shan State RCSS SSA kanti thin kha an ni hi Sipaian nga khop mai sing ni le sanga chuang zet an nei ani Democratic Karen Benevolent Army Sipai sanga vel nei Newmont State Party MNLA Sipai sang ni vel nei Lahu Democratic Union Sipai sang khat vel an nei mai thaya kaya state atangin Sipai sang nga chin nei ral thuam keng an boka Kachin Independent Army an ni hian Sipai sang nga atanga sing vel an nei boka TNLA Sipai sang nga vel an le boka SSPP hian sang nga chuang an nei boka hengte hi NUG te nei na thata ke in betur an ni hengte ba ka hian naka le red sian ho Sipai sang ni vel nei te po in an pui do na Myanmar me pui maktadoi som nga chuang zinga Ethnic Army maktadoi nga vel te in hlom khom na Federal Army te chuan Myanmar Army Tatmadaw Sipai noi nga vel po tingmang to lo anon chil ral vek don ni in Dr. Sasa chuan soyani a phur thei khop mai ani na an soi tak hi chu thil hi ani duak mai khi anga ti chuan an nga hlel dum de kha athleng nai to view po ni mai thei ma se heng nam Sipai kan soi tak te hi NUG te ne na in bele tur an lania anin biak hunero engtik lai pona thleng thei reng tho boka tuna Myanmaram chung boina thuwa mitam tak chuan option pani a ni in an ngai ta a chung te chu ti hian soifia kanan tum chinanga pakhatna chuan NUG chuan international pompuina
mu tumina be meka UN General Assembly hi September thalai hol vela tangin an trananga Myanmaram sarkar tan tu zok ngan pomdon ti chu December tha chawa chiangang ti ani NUG pomani huna PDF tan ral thuam lei phalna om tura soi ania NUG hi sarkar dikzo ka pomani vele Sipai Council hi indo puan khum tur ti kong khat a om theya ti chuan kong khat dang om le chu UN General Assembly a vote nena ro rel ni awangin NUG chu pomani nge yang ti soi thei ni lo ti ani vele boka chu wangin UN General Assembly hun ma nge hian Sipai Council pai thla ka poimo nia ngai na a om boka ni Sipai Council pai thla ka ni chuan NUG pomna atana dal tu a om to lowang ti na nia chu chu kong dang om le chu ni a eng zok po chu ni se Sipai Council kut noya tanga zalen tur chuan indona paltlang ngai ta renga indona tran ma emo tran tla emo chu thuran ni se NUG hian ram dangin an pom ma in indo puang ange puang lowang ti hi a soi thei chuang lova UN General Assembly lamin an pom puya nga don chuan kumin sang ni le som ni pakhat chung hian indo puang man kher lo mai theya UN po kan ngak lo mayang an ti ero chuan engtik lai poin man anin ti huna puan mai turani don tin mun kan thire ro chuan indona thi ti ain covid awanga thi hi an tam dai to zoka chu wangin NUG po hian an ram chunga hripui leng mek enin anga deu arin omzok viu mai boka heti lai hian mi tam tak chuan Sipai Council hi kan do vat lo po in covid awangin kan thi tho thowang eng ma dang lamna om tak chuang lo an lo ti ve mek boka ni chotiang ngai to chuan mi tam tak chuan kan ma okas thla khi chuan NUG hian indo puang rup mai to om mange ti ngai dan nayan om trivani a enga ma hi soithiam the ni lova an la indo nge yang tiaro erin om hle ringot mai ani ole thlir tu te kan chanala top thlenga min lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me